aku di bandara Hongkong di airport. Aku mau pulang hari ini. Ini di terminal 2. Aku mau udah masukin barang. Aku mau ke check-in sekarang. Penerbangan nanti jam 9.25. Semoga aja nggak ada halangan, lancar sampai nanti transit aku di dan besok pagi baru jalan ke Palembang. Please stand clear of train doors. Please hold the handrail during the whole journey. 请勿靠着车门，并请沿途紧握扶手。Aku mau ke gate 205. Tadi udah sampai gate 205. Berapa tadi? 4 kayaknya sampai ujung sana. Sekarang aku mau balik di 205. Jadi inget pas yang di bandara Jakarta itu. Jadi puls ini jauh banget rupanya. Tapi ini enggak sih, 205 di depan situ cuma. Kita jalan. The next vehicle passenger travel stop by DR975, DR975 Singapore. The boarding gate now changes of day 204. Passenger please. Sorry, nyenduli. C aku. 24C di mana? Aku lagi nyariin tempat dudukku di mana. Aduh, ya, kok rempong juga ini yang bawaannya. 24C, oh belakang banget berarti. Ini lumayan sih. Aku masih di ujung. Gendang duduk lah. Nomor berapa sih mbak? 16D tadi sebelah sini deh. Kalau kan aku saya sebelah kanan aku. Yes, right. Berarti dia pinggir ya?
15 di depan dikit lagi. Aku masih lama, 24 di belakang aku. Dan kita masih nyari tempat duduk di belakang 24 hari ini. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard AirAsia. This flight EU131 about Selalu. Ladies and gentlemen, you are required to be seated according to the original seat numbers as stated in your boarding pass throughout the flight. Please be informed that seats number 1, 2, 5, 12, and 14 are strictly reserved for our hot seat guests only. Ladies and gentlemen, please be informed that this aircraft is being refueled. For your safety, you are required to remain seated and unfasten your seatbelt at this moment. The usage of electronic devices such as mobile phone is not allowed and smoking is strictly prohibited. Thank you. Nyari makan dulu. Lapar banget.